skuru yari Yankwene Girls Naru ibakungwirite mashujaa na njira ya kuonania untwire mwanya na kinya kwaritwa kanya kuonaniwe yewa byao kuringana na mwarimu munene Daina Gitonga ugite aciari ibabati kubagwatia kwigika yewa na kubikuria. Abani bamwe barimo baskuru yari Yankwene Arimo baraba gwatanite na rito bao kiri ukungwira rutharo mashujaa barina moto jo ukungwira ontwiro bakabira mwanya mwanya kenda kwithira rito bao ne bakwirikania ontwire. They are showcase their talents and different cultural aspects of life, and we want to encourage our Ngao child and every one of us to be very proud of their culture, and we appreciate it. Kweretwa muno kwethira twina ntuko nene ya gukongwira muturire jwetu ito kuigua tukwiritwa nontu wana betu ibakumba kuonania talent ciao na kuonania talent ciao ikuonania no bete kuraja na ikyo tukwenda na arua kuona. Tunataka kuwapea motisha ya kujivunia culture yao. Moto ya hii siku ni My School My Pride, na kwa hivyo tumejitolea kupea watoto wetu motisha na morale, ndiposa wakikuwa wasijifunge. Bungi bagi kungwa gaira ontwire ni baete aritwa kanya kuona ni yewa biao arimo baraba kuge yewa biaritwa bikeja gwikirwa bire na uguni mono kiri nthiguru ya Kinande na nikyo taskuru batigerete bari na kanya tagaka to encourage the young generation to develop their talents, where the teachers will come in through to assist them develop and nurture their talents, because we have seen various citizens in our country going far because of their talents. Rito barabe na talent mwanya mwanya itomba ko bakoria toka barodira to costona na ninge tukabe encourage na kubonia na arabomba gwita kenda bombo tetheka otherwise tuonete Miss Nkwene baithia mantu amanene Kenya na gote gukuria Kenya yake Nkwene yake gukuria mugongo junthe na muthiene aciari ni borite gutigira kinyabo ni bakugwata mbaru ya wabiana bao kenda bigeta na mbere gukura na kuthegea. I will encourage my dear parents out there, motivate your children, your daughters, your sons, and help them to nurture their talents. Let us not bully them around, not only books that can take us far, but even talents. Na baraba ise kontansi muno, na baraba tungete ndwimbo, na toba shairi, talent cia mithemba yonde. Nde rwarero tusemaniti yake anda tukuria tukungwira rito ba to support na arimu na itukoromba community yonde na aciari kethira no kuona mwana kuona talenti mu motivate mu encourage ateka mamira talent yu onto tima kwake ya ombo kuria muntu kinya talent no kuria na yatevya muntu Mankwene gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cia weru rea kwa rietwa ni mutuge Kare